Nunga lau 32 minggu, ale karejo padinggan onam balerong balige nuaengon hola 24% do penau sidung. HP emang yuton kontrak siap pamareta ditahi do sidung karejo di bulan 11 tahunon. Nuaengon hola 28 minggu nai nama partiki Allah opa sidung balerong balige na adong di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Hatorangono di Pasat Amang Riko Aritonang, project manager kontraktor revitalisasi balerong balige di hari Kamis na salpu. Tumpe songoni pos dorohani paborong ni karejoi na iko sidung ulahoni na sida karejoi di bulan 11 na nengro. Mulai sangado songona terganggu ulahon padenggan balerongi hinorhon persoalan ni AK par 33 na sopitor mangoloi moro tutano lapang sisinga mangaraja. Nuaengo ditabai paborong do par karejoan na doho partikian na laho karejo pe di ulaho dosa tu borngin asaboi sidung karejoi. Jadi secara kontrak memang saat ini kita sudah memasuki minggu ke 32 dengan prestasi fisik 24,65. Nah, 24,65. Jadi waktu sisa pelaksanaan kita itu tinggal 28 hari lagi, 28 minggu lagi. 28 minggu. Jadi dengan pertimbangan teknis akhir kontrak tanggal 30 November saya selaku pelaksanaan di sini masih optimis, artinya optimis di bulan November itu kita on schedule kontrak. Moloboi sidung di padenggan balerong di bulan 11 ditagam doboi musia balerong diingani par 33 di bulan 12 ujung ni tahunon. Sian Toba TV ma baritahon.